Entre 1919 y 1927, nuestro campus acogió la presencia de las líneas aéreas postales, la Tercor y la Aeropostal, entre las que destaca de manera sobresaliente la presencia de un famoso aviador, de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Saragako, basaumortuan motxura bai, itzan nuen arte. Zerbait ondatu, txitsasian, motorrean. Eta ez bai nuen, neurekin ez maikarrek badia. E ataki koeri keleia bua ibobika etoru e atuara na buyatari na e keete na itori ilarutote. 水は心にもいいのかもしれないな。王子様がなぜそういう返事をしたのかわからなかったのでしたが、それでも僕は口をつぐみました。王子様に Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana. Gli uomini ne esistono, credo, 6 o 7. Li ho visti molti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li spinge qua e là, non hanno radici e questo li imbarazza molto. S-a uitat la mine și mi-a răspuns chiar la ceea ce gândeam. Și mie mi-e sete, să căutăm o fântână. Ne încercă o moleșeală. N-are niciun rost să cauți o fântână la voia întâmplării, prin pustiul fără de sfârșit. Cu toate acestea, pornirăm la drum. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute terre habitée. Or, mon petit bonhomme ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de froid. وأوجه القطارات التي تقلهم تارة إلى اليمين وطورا إلى الشمال. وهز غرفة التحويل قطار سريع مضيء يهدر كالرعد فقال الأمير الصغير: Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Des hommes? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le for the truth. I have not been altogether honest in what I have told you about the lamplighters. And I realize that I run the risk of giving a false idea of our planet to those who do not know it. Men occupy антифейскими. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, составится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они... Una flor de 3 pétals, una flor de no res. Bon dia, va dir el príncep. Bon dia, va dir la flor. On són els homes? Va preguntar educadament el petit príncep. La flor un dia havia vist passar una caravana.